بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشفان هجا السلام ورحمة وبركاته وتراسي وتباركه حمد خدا را جارة كديسة كانت رهبر تي في أبو ميفانه وسيدة ملامة حضره وحاضره سيدة بخيراتهم خدا خدا جارسي إن شاء الله أجمعين. تماشفان هجا برسي خسرة تويتر ميلي وتلفوني وكارم برسن سيدة إن شاء الله زمان ويده برس زمان برنامه زندیده برسوا پرسیوژی بده پرسکی دستی مده جواد دست بیکم سیدا دبی زکات زیتون هه چقاسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. معلوم مجتهد İslam'ı zekada zeytuna da ihtilaf kirne. İmam Hanifi rahimahullah ve mutlak zeytuna da zekat he. Hatta per alme vel mujtehid İslam'ı be ev meyve kutu da yağ hebe tabada zekat he. Tabi dibe kut o zeytun şuana tabi hemen kut yani. İmam Malik der rivayet şehane meşhur rivayet tabi ev kutu da zekat vacibe. و امام شافعی دو دری و دو قولیه هنه حقی زکات زیتون دا یک دو واجب یک دو نواجب. اما امام احمد بن حنبل اوجی دری و هنه مشهور اوک دو که نواجبه. تابی وقتی که نواجبه زیتون دا یعنی وقتا که تابی شخصی شخوان کن لکن آنها بیاد تجاری و پیسنگینی چرا قامینا دفروشن او علمای عصری عالم برید تابی دونن که تشک زنگینی پیچیوه زکات ile vacib. Vakti ki vacib eci tabi mesela daha yakın. İşte herde tabi daha yakın yani evtisi gibi kut ziraat. Lakin tabi alemi asli bin kare masraf fakir. Hakkı işçi misyon tabi eder ki zekat. ما زکات ایبده. Yani imayı ibde. سلام صلاة ودهب تلفوني مهنا مهم بقرن. جي إسطنبول كلامكم خيراتن. الو السلام عليكم. علينا عليكم السلام. خوجم از باقی ایرو ایفی سوال و سوال بکنم اما كلام كه خوجم یک اوه قالو بلا چیه؟ قالو بلا ها قالو بلا مسمامونه سیدا من را ایزا بکن ابو یک یاد دیا قربان حضرت آدم علیه السلام عجبا özel خلی کوی هیه یوسا نورمال خلی وی هر دارید هنه ملت هیری رنگی وان سپیه هنک رشن هنک بویلینه هنک لون ابو دو یا سیا حضرت آدم علیه السلام وقت دیگر جنت داره خور. قسمه کی ولی دیویژن سه و قسمه کی دین گنمه. اویش بس ایدا مرا ایزاب که مثلا یک کدوم بیشم. نه بسه. آده خاطره و. سر چهار تگه جادم ورده پرسی. جادم. اما سیدا اوی هفتاد دنی. نگباسا اسقاطی کو برسی بام ندا. اسقاطی جی پرسم تمام. آده اما آده خودی. نه نه خودش ترازم. هذا خود راحتی. من خیر خوشیده. جور فاي كلامكم خيراتن. الو كلامكم خيراتن. السلام عليكم. علينا عليكم السلام. Urfa Viran Şeyh. Evet. Urfa Viran Şeyh. Sesin ala. Soruya ne abun? Eri kelam ke? Yek mesela iskati kanı bir torun yok. Ebu yek. Evet. Ha diyajı mesela tedi var devlet araba sakatı var hem öteveji nayri. Acaba mesela ser sakatı ki az ne sakatı men yani ne nakışı men ser yeki de az bugürüm zımra acaba halal. حقيقي عربي او ناس انت شغل السنه كان مثلا برسن ان شاء الله خذي زورا اما خذي بين خير وخشيده السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيد تماشاوان ما جو قالوا بلا چیه معناوی چیه بهمش قالوا بلا مسلمان بونه قالوا بلا خدا القرآن الكريم ده جل جلاله بما وقت آدم خلق المسبشت آدم ذريته ve zarra olarak kısım. Zarra tabi cüz'i la yetecezze parçalamış nabe. Kem de bizim miskali zarra. Yani vek ervahi tuli mahluki kevel sarriye dünyayı Teala
ارواح حيوان بشتا حضرت آدم در خزه او جوان پرسی الستو بی ربیکم از ربی و ما یا نه ربی و ما یعنی وجمرا عبدیتی بکن نکن قالوا بلا انت ربنا قلتم بليت ربي مي وربي متي وامي يعني روح تبليما ما بكي انسان بني سريه ارضي امي طاعته عباده اشترابكن امج عبديتيا درنايش نفسيرا شيطانا طاغوتارا صالمرم عبديتيا ناكن حتى خدا عز وجل دبي ما امانته حمل كده سر ارض واسمان وسر تشيا ما ابياد بيت تفكا منع كريش ترسى عذاب خدا يعني كي خد على قابلية انسانيته بدا آسمان و جيايا وام كرا انسان ويخد على تبي قنجا كل انسان كريم تمخلوقين كريم لكن كون بامريا خدا بكن اذا خدا بيت يبقى من جهنمه بحث جهنمه تكن يا ربي ولا انسانيه جمرنا لازم او قنجيني مجمرنا لازم وحمل او كي ردكن يعني فابى ان يحملها منع كن في امانته ياخذ حملتكن خذ به وحملها الانسان بالتنوي عالم ده انسان يا ربي امي في تكليف هاني امر تكوير امي بجيبين ياخذ على عقل وشعب وجوز ما في قابل ده انسان المخلوق دني امي قبول كل ما خذ به معنى انه كان ظلوما جهولا انسان جي ظالم و جاهل دركت دقالكو بخدا را صوز دا ربي متي امي عبدتنا امي في تكليفاتا امري تبجيبين اما ظالم دركتن جاهل دركتن تبيكو امري خدا بجيبين جبروي قالوا بلايدا معنى ابك صوز بخدا را دان ربي متي و پاشير صوز پوشمان بون يرو دو شيطانا دو طاغوتا دو ظالما دو نفس شيطان دچن ابيا انسان و عهد اخو و سوز اخشكان اذا لو ما خيط على اسي مسلمان بيش قالوا بلا دا مسلمان يعني سيدي مساعدة بدعم تلفوني مهنا موان بقرن بينقولي كلام كم خيراتن بينقول كلامك الو كلامك السلام عليكم. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar, buyurun. Hocam bu bankanın verdiği promosyon parasını soracaktık. Promosyon. Helal mı haram mı kullanabilir miyiz? Soralım size inşallah. Var mı başka sorunuz? Başka sorunuz var mıydı? Yok galiba. İstanbul'a alalım. Yok, Allah razı olsun. Ecmain, Allah'a emanet olun. İstanbul kelimkem khairatın. Alo, selamu aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Kelimke. Selamun aleyküm seyda. Aleyküm selam. Dagi televizyonu lazım etti. Bigri telefon nudari ki. Soru kime ayın? Bale. Pirekamı nakhoşu. O da şifa khayri bde. Pirekamı nakhoşu o az daimi az şafi'iyim. Eri. از دائما بس يقول مجبور از برد قلبين ولا قلبين. بله بله. جاري كا يعني شيء كمرة تنا يعني ام سرقوري امام الشافعي بيا قوري امام حنيفي دائما بس ميج. زود اسميجي نوسا. قولي لغة تنا. كم سيدا برس ان شاء الله. بخير اخو برس سيدا سراف كم تدت يمين. اما تاخذ بين بخير خوشي خذ جو راضي به ان شاء الله. سيدا قو حسي آدم قالوا toprağı خصوصي بيه يا أخاوي يعني يا جي آخر إذا شو بهنا إنسان رشون حضرت آدم معلوم جي آخر شيء بيه آخاوي جي هر أطراف الدنيا ملكة طوب كريه آخاس بيه بيه يا رش هبيه يا جور هبيه يا هر رنگ هبيه و آباك بي خلياوي جي مثلا بيه هبير كنا آبا شيرين و شورو ترشو توج مثلا بوی آوه هویری کنه نگورین که روایتا ایجاد به انسان که خالیا سپی پروبه پاراوان نو انسان سپینه ای که رش بونه پاراوان جوی دامارینه تدیان رش پری آفریقالیا ای اسمر ای سور اسرا وی خالیه یعنی آن مثلا پیغمبر علیه السلام لی فختار لی نطفیکن فإن العرق دساسن زواج آخره اختیار قنجاب کن دامار هفته کشینه حتی اصحابی که پیغمبر علیه السلام او سپیبیه پیرکای سپیبیه و صبی که وی رش چیر به
چه پیرکا خو اتهام که شکایت که الباب پیغمبر علیه السلام یا رسول الله صبی نجم نه هر حال ده پیغمبر علیه السلام به قد دویت هنه دویت دقیقه شوان ده هنه دویت هنه دویت تقریبا دویت دقیقه شکه هاتنه دویت کد جنسی وان ده پیشی وان ده باو کاری وان ده دویت رشبه دویت اف صبیت جی هر بپرسه محخل باو کاری وده ایلیکی رشبه damar bir şey set persak yeki raşabiye. Yani icat tabii ev insancı mesela ki ahlakı ve pernermin ko ava mesela şiirin biyenesin kena mesela sertin falan tabii jui eserevi insan öyle tabii hikmeti Xudacı xastiyane ki insan be her ahlakı xuye naqançta imtihan ki yani de tabiatıyla naqancıya beci gerek xura mücadele bke ahlakı xoş bke. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam بأكملكم إيمانا أحسنكم خلقا دودا أن إيماني كاملة أخلاقي خشبة إن كان طبيعي خد على أخلاقي خوش كريا خوشن لكن إن كان سرتن جرب خرام جادر بكن أخلاقي خوش بكن إجابان تبي امتحان جي إنسان را خد على هر اكيب تشكي امتحان كده هر كس جرب پارا راضي به لكن هر كس تار بأمر خداو پیغمبر كتابه خداو سنته رسول الله بوقت ما حضور خداجي خوي تعالى بيتشجمع برسه حسابه في قرآنه والسنة پیغمبر وندو كتابه خدا والسنة رسول چون نچون دیدی أنا أب قرآن خدا 1400 كسور سال بري نازل كريه لكن الدنيا تبخ بدأ سلام نكار كلمة كي تعريف كه نكار خد على بس خلقيته في الدنيا كه بعثا جرا دنيا كه بعثاكم إنسان متحفظ مرحلة ذا ويخلق كريه مثلا الشش رجال من أرض وأسمان تفخل كريه لكن يلو تري طب أوقا إلى لميش بيه أوقاس فن إلى لميش بيه يك نكار احتراز لفان تشتابك خد على حاشا نوصاوك جبري القرآن كلامي خدايا حقه وبيغمبر عليه السلام تسيقو تيا حق راست بي وحاشا نوصا نابجه ووقت مخالفة أمر خدا وبيغمبر خدا بكن روجا قيامة هرين خدا تعالى وحسابي جمع برسة خدا محافظة بك هيكم بابي جهنمي سيدي تماشان شاقو حفتات شو مسقط برسية وبرسفام ندايه وإذ ناجي قو إسقاط ملك عرب ده تورني خو قالو أنا إسقاط ديت تشكيتنا إسقاط كفارة روجية إيه صندا يكي كروجي السري هبه ومثلا روجي أنا كي نخش كبه ودنخشي ناخذها بمره أو روجي سري نفرزه يكي هذا السفر روجي خور كارب خو والسفر وينقد يو وراقو كتمر روجي سري نفرزه إسقاط نفرزه يكي صند بخو كصند أخو بقلبه كفارتي إبده يكي زهار بيركار خراب ك ومثلا ويبرند اللي بوشمان به وكفار يا كولكي یا مثلا دمر سرب روزی بگه شیست فقیری تیر بگه اف کفارت هنه فدیه هنه مثلا کفارت فدیه جای انسان هیا روزیا خو گرد یا قضایی تنن شخور کفارت المیج تنه المیج تتشکینا به کفارت المیج دیره کدن اسلامه و son دیویجی تنه بن مثلا انسان هیا تاوی وسیعت بگه مالی هیا وسیعت بگه افقا برگو خواه منو حلاوه منو زام گوشت و چه بدم وقتی وسیعت بگه و مجبوری لکه وسیعت نکه اسقاط یا تشکیفسات تنه ancak mesela mevzama kefareti rojiye sondet mali de hebe ey varisi derkhil gol İmam Şafii hadal ba İmam Hanifi be evci bir çmar hayata xuda ne de sti varsa ne vacib ko bidin ev hisabe xuda yani evladi derkhil kefareti bidin karim bidin hatta insan ki hac nekirbe hacli ketbe kara her hac nekirbe لقول إمام الشافعي قال إلا بدل حاجة بيداين أما إمام حنيفي دبي نلازم بيداين بهذا الزمان خدا بكرة أجر أولادي بدل حاجة بدن باشا ندن استيداي من أي هذا حزر خدا حساب ده خدا زبروي هو أب كفاري إسقاط بري برنامج مازن قد تشكيف ساتنا حتى ابن عباس ومثلا حزتي عائشة أنا إنسان كي رجلي هذا وليجبر وكارم بكن كوري بابي فلان إذا ابن عباس حزي عائشة ده بنا أوجي روجيا فرض نينه يا نزره يعني بالنزر يعني كفارتي منظوره هبن ياجي كفارتي وي روجي ما بن إيه sonde هبن كارب ده تورني كارب ده كوري خو ancak mesela İmam Şafii fetva ki heye bu antrenör insan vaciben farz mesela Kokorri ya torni je ayrı be idare yine be
حتی زکات هم کاره بده که چه فرض کاره بده که ما امام دین تبد بین کاره بده امام شافعی فتوا داده دوی کاره بده حتی مثلا پیرکی میری زین فقیر به پیرک مالی هوا کاره زکات خود اسلامی خود اما پیرک این کاره بده پیرک اول دیسه امام حنیفی دوی پیرک جن کاره بده اسلامی خود لکی امام یوسف محمد تو امام دینی دوی کاره بده مثلا سیدا بدعو تلفون مثلا ماجی بگیرن چه آخری کلام کنم خیراتن السلام عليكم. عليكم السلام. سيدة رسولي كما السلام والسلام. بله كلام كه. سيدة أبا وكالات معرفة كالات تلفون ده على مثلا بو نكاحي بو وكيتني أم بيجي. كام سيدة برسين إن شاء الله. وكالات بابي كاشكي مثلا تلفون. بله. وكالات برسين هبون. نعم. أما هاتي خدي بين بخير خوشيدة إن شاء الله. جواني كلام كم خيراتن. السلام عليكم سيدة. عليكم السلام. يبارك وخيلي بس خوش به. بخير سلامات إن شاء الله كلامك. سيدة حب سوريا بين أزياء برسكم. بله. السيدة هذا وضع عزيمة إياه تاسية من درسة ندرسة أو. كجا؟ أو تاسية داتنية هناك ملا الشيخ داتنية. يا شو تبجي؟ عزيمات يعني. عزيمات. وضع العزيمة تاسيداتين نا؟ تاسيداتين جبون نخاشا جبون جنة. يا شوات كن؟ علتي هناك شيخ وملا داتنين أو درس ندرس. تاسيداتين شو تكن؟ تاسيدات قصة ذكر. شوا؟ يجي أو بناء مساجد بمال حرام درسته إنه. جامي مال هزار نوسا. مثلا تاسين فهمنا تاسيداتين شو تكن؟ تاسيداتين هناك شيخ ملا داتنين جبو جنة جبو. إجا دخوينن؟ لا ليدرين تماشيل كده هذا يتشناد بيجن داويه. كتماشيل كده شيء. كم سيدا برسين إن شاء الله. جبون نقاشية جبون جنة. بله هات فهمه. تمام إن شاء الله سيدا برسين. خدا راحتي بده إن شاء الله. سر شباب بنت خير خوشيده. سيدا جو حزي آدم كيش دار خواريه. دارا سيفي بيه جنم بيه. أنا خدا القرآن الكريم ده دبي مش آدم را أمريكا ما جو جوي داره نخو ويخور لكن نقول تش داره إذا سيد قطب رحمة خدا له به دبي إنجلي هيجي إنجلي جنب فلان جد به خدا نقول تأمشي نصان يعني حتى بيخمر جي نقول تش داره وجرك ناك أمزان بيا نظام يعني خد على أمر آدم كريه تجوي داره نخويا ما آدم جي خور خد على ويش جنتي أبدي إهبطا إلى الدنيا ونهل تبي آدم وتبي شيطان وتبي معركة مثلا حزتي يوم الشيطان ده بده شو جنته أمري وانك تبي شو الدنيا وبعضك من بعض عدو خد على قوم بدك الديامين ووري بالنيار هب يعني زرية آدم نردياب يبجي امتحان بو خد على عز وجل وصار تقدير كل صار خاص أما مثلا آدم أبهيه تدي آدم كش دارا جنم خور بأمريا خدا كر يعني الجول هنكي رياضة بينجي شيء صار خدي عابد أرض سرندي بالهندي بخدا دا جريا خدت على التوبة ويقبول كر يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب اشتبه إله تنن أو أزبو مش ظالمة مظلمي الخكر بأمريا تكر خدت على ويعفو كر بو آدم بو بيغمر بو عليه السلام أما الشيطان وقتها بأمريا خدا كر خدا گوش آدم را سجده و گو از جرا سجده نابن شیطان کبری کر غروری کر گو اوج آخر از آگر بلند و آخر بنی علی بنی پیاده خدا تعالی امریکی به امریا خدا کرد قارچ خدا سری بلند کر خدا تعالی وکر ملعون و لعنت لیانی و توبه نکر گو از عبادت ببن کفر ببن ضلاته زبروی بنی شیطان حتى قيامته ليل لعنته خواندن وآدم جي عليه السلام لتدان يعني وقت يكي خطأ كيبك علامته آدم خطأ كر بأمريا خدا كر ولم نجد له عزما خيط على ده ما بصد جديت كي زيدك برا بأمريكا نو صابو شيطان يخابان جا صون خور قلت في داري بخوي دي أبدي الجنة لابد الناخي خيط بابي جا ويجي باور كر وباشي توبة كر استغفار كر بين خيط على لسا قلنا يعفو كر ها خدا عز وجل حديثا قدسي داده بي
ون گناه بکن گناه و ارده بگیجه آسیمان هم برات توبه بکن از تب عفو بکن ولا عبالی demek evci adam jmara yani ölgüye jmara numune ku insan çıkar günahkara barrak babica Xuda Xuda me rahime raufe yani rahmete vakti babica Xuda tevbe kun Xuda abul afutke lakin inad bkin bu Xuda o mesela kibre bkin gurur bkin karşı Xuda raben kesb Xuda'nın ki Xuda'yı babica dinlemeyi Seyda ve insanı mazur ben özürlü yacvani aslan jirdi bejin vakti devlet hakkı dayavan araba ki bisin vergi ki heye ve vergi nagarın kim araba kemfiyeti deve ser navi wan mere şu araba kırı çavay أنا أو إنسان اللي في حق دولة دايوان حقي وأنا أو حقي بدن كاب بدواب بدن وأنا يدخل شيء بلا بدن كارم كارم مالي وأنا مالي وأنا حقي وأنا Serdeki promosyon almak caiz mi değil mi alırsa ne olur almasa ne olur diye sormuş. Ana o promosyon Türkçe sormuş. Türkçe. Şimdi bu promosyon devlet bir hafta 10 gün belki daha fazla günler önce bu memurların ya işçilerin paralarını, maaşlarını bankaya veriyor. Banka mesela bir hafta 10 gün o paradan istifade ediyor tabi faizle çalıştırıyor. Şimdi mesela şeylere çağırıyor. Bu memurlar ya işçiler gel imza at 3 sene sen benden maaşını alırsın. Ki 3 sene kadar tabi epey o paradan istifade eder. Faizle falan. Şimdi bu paranın bu adam da gidip imza atıyor, bu muamele oluyor. Çünkü o banka mesela devlet o parayı bankaya verdikten sonra bu adam da gidip imza atıyor, onun himayesine giriyor. Bu muamele oluyor. Şimdi banka ona para verirse ya faizden veriyor yahut borç karşılığı veriyor. Borç karşılığı da olsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor kullu deynin cerra nef'en feve ribe. Her borç ki mesela bir menfaati karşılığı cer yani çekerse o faizdir. O eğer faiz olursa faizin bir kısmı o maaş sahibine bir kısmı kendine alıyorsa zaten bu faizdir. Kesinlikle almaları lazım. Yani bu memur olsan, işçi olsan lakin yememeleri lazım. Fakir fukaralara yahut mesela bu herkes istifade ettikleri hastahanelere, köprülere, medreselere, bu İslami derneklere vermeleri lazım. Eğer almasalar, orada bıraksalar da günahkar olurlar. Çünkü faizi veren de mel'undur, alan da mel'undur. Bu en az bu faiz üzerine bir yardımı oluyor. O da nauzubillah bu hadisin altına girer, caiz değildir. İlla almaları lazım, o yememeleri. Bir hayır kurumuna verecek. Evet. Ya fakirlere de verse olur değil mi? Fakirlere verirse olur ya. Seda go Şafii me pirekam nahoş, jebek pirekam nahoş al ardiye. Eji mecbur hizmetavet kim bize gazutavin desmece sürekli desmece giren. Desi hodemi desmeyem Ana defalarca mecbur. Yani insan ki desti pire ki bu şehvet zevk tnebet dezmece ve naşke. Ben erad mezeyani sahibi ki desti xatiyayı ve deney naşke. بقيزي باب خشكوي باب دياي باب خسي باب دزمناشكي چما ناشكي دوي دواندار شهوتنا demek bir şehvet edezmiş ki bir zevk ki. Hatta mezhebi İmam Malik o doğru yazdı. Deste insan bir hoş gaybe ve bir şehvet ise dezmek ki. Bir şehvet yani belki akıntı dezmek ki. Yoksa bir şehvet ve cinas ki jibuk tehlike belki akıntı çiğbu ve jiber ya anatışki bedene insan akmış ne be dezmeyi lüşkandın tenne. Ha insan gevet koltuğuyla bir sıhhat arazi dezmeyi naşki. Çünkü bu kadar emin etişkiz peşi pazayı dernek elke. Jiber yukarıda biraz zırara ütüne. Zırara ütüne serbest eğer beyze o zevk sever cebe eğer dezmeyi. Ama bir habet dezmeyi ne lazım bir. Böyle mesela silah bir daha telefonu men amacı birin. Koca Ali Kerem ki umkhairatın. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, sağ olasın, Allah razı olsun, buyurun. Abi benim sorum şöyle olacak, misal banka üzerinden, banka değil de hani borsa bir nevi, demir çelik fabrikasından misal 10 bin liram var, oradan 1000 not almak istiyorum. Misal o haram mı? Yani onun bilgisini almak için hisse mi alıyorsun? Evet, yani banka üzerinden zaten günümüzde işlemler yapıldığı için evet. Bankaya gidiyoruz, misal diyoruz ki demir çeliğin
hissesinden 10 bin lira param var misal. Ben 1000 not almak istiyorum. Bu borsadır. Karına da zararına da ortak oluyor. Bu banka satıyor bunu. Banka üzerinden işlem yapılıyor. Tamam yani ama o fabrikanın hesabına para yatırıyorsun. Fabrikanın hesabına değil. Bankada hissesi var o fabrikanın. Oradan ben gücüm yettiği 10 bin lira üzerinden alıyorum. 1000 not alıyorum. O zaman banka vekalet olarak satıyor onu. Kağıt olarak satıyor. Vekalet olarak tamam. Allah, başka var mı sorunuz? Yok, başka yok. İyi yayınlar. Allah'a emanet inşallah. İstanbul. Gelem kem hayratın. İstanbul. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lazım dengi telefonuna kapı giriyor. Televizyonu. Dükkan soruya sormuştum. Kerem kapırsa dengi televizyonu da girt. Bale. Soruyor'un birinci demin arkadaş aramış ki bankayla ilgili. Promosyon. Benim merak ve hemen. Eri. Merhaba parayı mesela yatırmış bankaya hangi faizsiz yani faizsiz ev olarak yani bir güvence olarak yatırmış bankaya ki dedi bir bankaya da bu sakine. Eri. Ama para acaba hani direjim ya bir para banka kullanmış ki bu para yani caze yani caze. Caiz yani halal buna haram buna yani bir akoya yani. Böyle Ebu Yek. İkinci soruyu. Böyle. Dengeti de. Başlı. İkinci sorum bir emişine dikhartın. Böyle. Yani işine dikhartın inşallah dikhartın. Dikhartın ben ikinci konu işte bana ikinci konu meşdikin. Yani ikinci bitişki necist keve mi? Meşdikin acaba yani mikori mesela her zaman ikinci konu değiş. Ama ikinci pisti be necist be mi? Degnat be. Efendim? Mugo cille ve pistibin kince ve. Yani pis bunu zaten de işe. İşin yani ne necisi tamam. Kamisi. Tamam tamam. Kamisi da pır. Bunu meşdikin. Kamisi da pırsın inşallah. Ama hadi Kudaya bin khayri hoşiyde inşallah. Soru gelmedi işte. Acaba konu bizim. Kaz adnaj bir Kerem ki. Kerem ki. Soruyorum edinici sen Mevlüt'e. Evet. Mevlid mesela من ياد يعني كده شو عم ياخذ من ياد كم قلت حسب درسي مورا أزيد مولدي كده. Evet. لازم نبدأ نقول عجب أم مولد يعني سامع يعني أنا جبت فال بأود ده يوصل يعني بعد بيزرع أنقدم. سامع أو يدرى شيء سامع درى فال بدنا يوصل لازم أي سورش. كم مثلا برسي إن شاء الله. أما هذا خدي بين خير خوشي. ولا الحديث ده إن شاء الله خوش. أما هذا خدي. سيدك وكالتي مرة بتلفوني. Telefon yakike bir işte mağara kizamı vekalet bigre. Bide yaci bigre bide. Farklı Vekalet caize vakti deng da telefon yavru deng da sorun tneve. Kat'i bir fahmi yani yakini zaman be ev deng falan kese di liyal ba merviya dura farkına ke caize. Vekalet caize vekalet خانی کی جمع کری خانی کی بفروشی قیزام دینی که آخر زکات هم دیم وکالت تابی دشتک وکالت جایزه تبادا اب تلفونی جایزه وقتی دنگ دا پروبلم تنر. سیدا گوی هنگ هن العالمه تصفت کن تصیداتین زیر من عزیمه. او دخوینن شده به فرانسوا بیه فرانسوا. او کهانت او عرافیت او سحر پیغمبر علیه الصلاة والسلام دویه که هر با کهنا با سحر یک جر که هر باوان چل رو عبادتی قبول نابه و گوزان باور بکشی تولکا کفره هیا و پیغمبر دوی وان ایمان لانیه بوی کتابه کل سر محمد ناصل بیه. يعني او فرات كن دروات كن حتى اصحابي قلت يا رسول الله هنكي تستيوان راس درتي وقت دبي او جنة جن كل ملائكة قدري كن آسمانا تدي خوي تعالى وصار شهاب آجر دافي جوان بري پیغمبر عليه الصلاة والسلام شو هند كن ملائكة يصبي تشبه صار كن تشبه هند كن دادنش كاهن ماهنا ساحرة قلتن بس پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیغمبر ياس شاندن خدا جوانا yasak ki ila tabi malum carna kelime işte meleke da hindken o ev şihab ev agrik daviyanji naşevtin işte bervi havay hangi kelimatinin bir kelime ki ras sad habib derevji
كان دن قبول كي جا كان جملة إرادة بي ويا كراس تدبي إدين يصطدح بيني بفرج بيدي ولا بيا راس بي جبروي هاي ولو الراس بي قال ما جباهم باورنا كاهن ساحر يكي كش غيبي خبر خدا بي لا يعلم الغيب إلا الله جو خدا بيوا كس غيبي الإنسان غيب تشكو أنا بيسبيرا ولا او خاص به خدا و یکی که بجز به زانم او جن نعوذ بالله دعوه خدا کید که انسان گره بر بوانه چن او یک بیجن راس بیجن گره مر بیجا فرات که چونکی تشکی راس بیجن نوتو نیحب درا و راسی انسان دن قبول کرد سیدا گو مره مال حرام بده جامی گلو جائزه جامی به مال حرام چنابه انا مال یکی کی حرام هبه خوی ناس کس خو گره بده خویی نکاره نده که پیغمبر مدوی این الله طیب لا يقبل الا طیبا خدا تمیزه و پاکشه و قبول ناکه الا تشتید طاهر و تمیز یعنی یکی ده مالی حرام همه بابی گیشت وی بخواه کرده توبه بگه گروی مالی کسینلیک جمالی خود درخه اگه درخه خویی ناصب که خویی بش خویی بده خویی نظام به ابدا فقیر و فقرا حتی کاره بده مدرسه لکن جامی به مال حرام چنابه اوی بده خیر و خیرات ederin camiye epey ki. Seda go dedi ki izleyicim Türkçe sordu. Bankadan diyelim demir çelik fabrikası var. Evet. Gidiyor bankada 10 liralık 10 bin liralık o fabrikanın hissesini alıyorum. Acaba bu borsasında. Bu caiz mi? Hani bu bankada satıyor. Bu borsadan hisseler almak tabi halal kısımlar var, haram var. Mesela eğer faiz içine girmesem, o aldığı o hisse, mesela içki fabrikasının hissesi olsa bu haramdır. Yahut mesela başka haram bir şey haram iş yapanların. O haramdır. O mesela faiz girse yine haramdır. Mesela bu alimler mesela bu borsa hisseleri almak üzerine diyor çoğu bazı şekilleri tabi biz bilmiyoruz diyor haram giriyor. Ama bazıları haram yoktur. Adam mesela şeker fabrikası, demir fabrikası, çimento fabrikasının bir hissesini alıyor. Alıyor mesela bir sene kadar alıyor bir hisse mesela 100 milyar liradan almış. Bir sene sonra 150 milyara çıkıyor. Yahut 75 milyara düşüyor. Düşebilir, kalkabilir. İşte orada aynı zekatı bir sene geçtikten sonra alimler diyor onu hesap eder fazla olmuşsa zekatını 40'dan 1 o fazlalığıyla beraber çıkarır. Eğer düşmüş ise de ona göre zekatı çıkarır. Evet Seyda. Seyda go banka zo perimer merpe bavrina bil mali muhafaza bke li banka razine gelo çavaye. Ana banka mesela para, banka bani faizli. İmkana hebe eline faizli. Ya bir şekilde gidene parayı muhafaza bke nikare bde parayı banka faizli. Vakti tut çare cehennemam ya bir de bankayı faizli ya şey para bekçe gasbe be dizi ve çakı kare bir de ve deri evci yani kare be az be faizin faiz nasılım kana merik takvatiyet ke ne caize çünkü faizi veren de mel'undur eko de daci mel'une parada faizi bişkulin ve çakı faiza bastine lakin tenaxo tebli fakira وصانا كبي ولا ناس مزجونا كاردم ناس يا جيسي قاسة كريبك بريغتي قاسة كريبك ne mümkün yani ana hinki banka hana dibin قاسة وانا كري هنا انا اختار المرء وبريق مرفكا قاسة ومازال قسم كي اجرته وقاسة جمرده ان قنج ابك وهذا كنت نبا مثلا banka كو فايزيناكن قاتلن bankalar ve harap davan çünkü zahiren benim faizin haramin akın bir davan kısım ki karcı bir davan tişkinabe. Lakin van banka faizli günelli bir de pegüne kar. Ya gıcbo muhafazan akıcı ki derece ki peri xorrazinen o cik şu emanet de hemen bakış. Yani muvakkaten şehir ki bir peri serine ihtimala bir gasp bir dizin او مجبور ما تسلیم بانقی فایزی کرد وقتی هات مالی جی امانت ده یعنی تیدا بیله پیگونه کار انا وانی که معاشر استیم خواهی معاشر کی پری خود بانق ایلا دیلن و پاشی هر ما احتیاجی وانتمن اوجی نجایزه kesinlikle banka ve faiz dışkılına beni Xuda Azze ve Celle de hakkı faizi de cezayı ki gotiye de hakkı tü günah ki de ne gotiye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yek dirhem ki faiz bixo Havik 36 jara zina yapke. O kadar Kur'an-ı Kerim'de dibe
وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله اگر اون ترکا معامله فایزی نکن خوش حرب خدا و پیغمبر خدا رو حاضر بکن ده حق تو گناه که ده خود تعالی به تعبیری نگوتیه حتی روز قیامت ابن عباس به ملکه سلاح دن دستی انسان فایزی آستا سلاح رو بگرد به خدا و پیغمبر حرب کی کاره خدا رو حرب که یعنی فایزی یعنی خدا به یمحق الله الربا و یربی الصدقات انسان انترنی بنزین خیوان انترنی مرسدس وان انترنی مارکت وان دنیا قدر زنگینه چند سال در بازی دارید به اولاد توپ آویده چی بیه ولا فایزی کریه یکی که خواهی تعالی توپایی نابیزه جزای دنیا در نده که علامت جزایی دیگه آخرته استاد بری زمان دوی مثلا سروان گناه هم وینکی نه مثلا گناه پر مازند که اون جزایی تشکی نابینن دوی چیم که مثلا آن انسان که گناه کی بکه گناهی بچو که دایل ilçe جزایی دیدنه که حاکم ilçe لکن جزایی مازم هستین پایتخت دهرای که هرچی وقتی جزایی مازم اتما قیامته وقتی جزایی گناه خود دنیا در نبینه نعوذ بالله علامت جزایی مازم yani en mümin belki نخوشه جانا گناه en mümin atari bela musibet top da bize نخواست که عیسی له نه پروی کفارت گناهه لکن خراب و باش خراب نی زنگیز و صحت و هر چی انا انسان کافر خدا عادله وقتی قنجی کی که خود تعالی مکافات قرشها قنجی ویده کی اما در آخرت جبک پارکی زوانتر دنیا ده صحت ده اولاد ده مالی زیاده ده کیف و ذوق و صفات ده که لكن لا خلاق لهم في الآخرة آخرت پارامت آخرت بی پای محروم میشه آخری به واتشکیوات بله سیدم صلاح ده حب تلفنی منم هر دجی بگیرن شر نخی کردم که خیراتن شر نخ تلفنم ما شر نخی نه حاضره شر نخ شر نخی کردم که کمی باتمانه بگیرن مادام شر نخ دنیجنه باتمان كلام كم خيراتن السلام عليكم علينا عليكم السلام إذا سؤالك ما هي بلى كلام كه إذا نعم جبنقي جو مرب سر زيرا برا زير بستني ودبنقي ده ديسا حسابي قتي ده بلي جاهزة نه جاهزة يعني برا سر باقي بكزير أو زير خل باقي بيله زير جبنقي بستني يعني وزير جد بنقي ده بيله حسابي خو باقي فايز دي والله نا فايز لي باقي قاتل ما كم سيدا برسن إن شاء الله أما تاخذي بين خير خوشي ده تسامح ناشي سيدا أزبان إيش النخي كتير تماشوانه جواني كاتيك أنت تماشوانه خبرني واني كلام كم خيراتن وان كلام كه كلام كه آره كلام سوري نحل تبرسكين بله كلام كه آبی مگو مرو پشتی نویج سبی مرو دکاره نویج قضا بکن قضا بله کام سیدا پرسن انشالله پشتی ویجی سر نویجی مرو دکاره یا تا بخونه آیتی قل عوض برا بالفلق قل عوض برا بالناس اینا مرو دکاره سر نویجی بخونه یعنی پشتی فاتحه مرو بخونه سر نویج سری پشتی فاتحه مرو دکاره آنو بخونه کام سیدا پرسن انشالله تمام اما خدا بین خیلی خوشیده بین خیلی خوشیده سیدا گو جلی کار پید کم امکانم پیدا میش بکن آن جلی کار برای توزه دومان به چامور به بیاغ به فلان به اما دست نجس نیبین پیدا میش به یعنی جل کی من زمان نجاسیه به نجاست عفونایه به مثلا یک دایم کار کن حتی مذهب امام حنیفی بقاندی نینو کی مظلوم بجی افواجی مصر چنابه لكن مذهب امام الشافعي ما جعب بفصل النجاسات جعب ببینه پیلمه جنابه اما بتشکو نه نجسه مثلا وان تشکو امزاوک یاغی مثلا وان یاغی او که موتور و ماکینا فلان یا boyaq etkisi de böyle güçlü boyaq. Boyaq tabi boyaq ya caiz. Tişkicname karı pelmiş. Seda gom niyet ki emir mevludi bedim. Gute her sal niyet ve mevludi bedim yaxud. Az ve çıka xonayım cigelo çoy. Ana niyet merhama qasb ken ne lazım? Ne gotiye? He? Gotiye. Yani gotbe ne bilir sen mi vacib be? Sen mi lazım be? Sen mi farz be?
Mesela avantistan ne beyce? Nabe vacib. Vacib nabe. Hemen niyet ki ez niyet devi kuci beyce. Ez salim mevlud ki bilim ne lazım bide. Ne nezre. Yani vak soza, hinki soza ne lazım erbicibine. Az sozdum ez verim mesela misafiriyete oğla znatım. Böyle şeyler. Ne lazım erbicibine. Böyle şeyler ve banka ام به مرز زیر جی بسری و باقی جاند بین تدی فایزی ناکن ورد بیجن ظاهرن او شخور ورد بیجن ده مرز زیره خواه بکه زیر حسابی خوده o زیر خل بانقی بیله چوای yani vakti ki faiz nesxulinin caize yani zahiren çünkü emici van person müdürü van memuri van de navla yani alışveriş etkin xaniyat kırın arabat kırın dükkan ve arsat kırın ورد بیجن yani gerçekten eğer ev mesela halali ve sabit şkolun faizden ki karavan خانی حتی ملتی چقدر بید ولی او کوی پریویزیتره ایش بو که حلاله شما ناس بانقی فایزی یعنی وقتی که وی هایی بکن کار کی زیاده بکن به حلالی بکن تجاری olarak o وقتی مثلا پایا کار حساسی یعنی yüzdelik خواهی بلی بکن یا جایز شکینا به سیده گو پیشتیل مجاس بی ملک آره قضا بکه انا قضا المزه امام شافعی ده her vakti be پیشتیل مجاس بی پیشتیل عصری mesela ortani olan vakti kerahati mezhebi İmam-ı Şafii yani her vakit qaza çıka fırsata merhaba gelmer qazayı khubke. Lakin tabi mezhebi İmam-ı Hanifi'de bir vakti kerahati da sünnet nabın qaza nabın. Lakin mezhebi İmam-ı Şafii çeydi bunu o kar mümkün. Çünkü qaza çıka insan borcu limeci neçe hazura khuda yani çünkü ilk olarak insan hazura khuda حسابي اللي ميجر عباداتي برسين زبالي قال إنسان حطت شو وقت ويهبه يعني قصة يخوكب سيناميني جبوكو بالدين اللي ميجر نتشعزو لأخو بله سيدنا سيدنا مساعدة بدأ تلفوني مهنا مواجب بقرنجي إسطنبول كلامكم خيراتن Selamun Aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Hocam şimdi size şöyle bir soru sorayım. Buyurun. Ben İstanbul'da taksicilik yapıyordum. Evet. Yabancı bir müşteri gayrimüslim. Evet. Aldığım ücret 14 lira 40 kuruştu fakat bana 200 lira para verdi. Teşekkür ettiğini söyledi. İngilizce thank you dedi. Ondan sonra bu parayı da ben rahat edemedim bir türlü fakat aldım. Fakat rahat edemedim. Bu para caiz midir değil midir? Kendi gönülden mi verir size? Yani fiyat 14 olduğunu bildiği halde sana 200 mü verdi? Bilmiyorum onu. Ben taksimetre yazıyor orada. Karşıda yazıyordu. Tabii taksimetre karşıda yazıyor. Fakat thank you dedi, verdi 200 lirayı verdi. Ondan sonra gitti yani. Tamam. Soralım Seda inşallah. İkincisi de hocam. Evet. Bir de şunu sorayım. Bir kadın Kabe'ye gittiği zaman, Umre'ye gittiği zaman o tavaf esnasında hayız durumuna düştüğü zaman ne yapması gerekiyor? Soralım Seda inşallah. Allah'a emanet. Bir tane daha mı var? Evet. Bir sorumuz daha var. Buyurun. O diğeri de şudur hocam. Parayı bankaya değil de kiralık kasa olarak vermesi caiz midir değil midir? Soralım inşallah. Allah'a emanet. Ecmaîn. Ağrı'yı kerimkom khairatın. Kerimke. Selam aleyküm seyyidem. Aleyküm selam. Selam seyyidem. Nelerdir raciheye? Aleyküm selam. Kudesi var razı be inşallah. Bele kerimke. Malkı mala min ha iş yeriyoyi heye. Bele. Sibir razı çayı koyuk. Mesela palet me lazım be kurmancım ben palet yedik. Mesela amele mer lazım. Arı. مالي او بقول ايش يريه مريك ديتي مره دخلته دبيجا دبي يباري ديتي مره معدي خد كاد بيجام دبي حتى يباري بوي فلا يرد دخلتي اجي مثلا نوني وي ابوي خدمته وي ما في دميدو ماله جانها مثلا ذا سيدا سؤال كخيره ترى او شي يعني لا يا سيدا سؤال كان وي رشد بيجي يعني هفجين انت دارت شغله و اشريه دراوي درا تجي خوارنا بالا دبي اوج ايش يجي اخويا نايس امريكي رانا ساكنه ودايوش تاع شي مات واردكي
دبیجانه دا دبی مثلا بگوی مرفی را دخالتی یان تنان دید آوی دید اوت کی جرا خدمتی دیکی بله بگوی رضا خودی مثلا دخالته اجی نانی دمی آوی دمی خدمتی نشان دکمی اوجی تی ولی خورا مادیف مرد که او کی خبر مرد دبیجا میگم گم گازی زیدا سوال کم تکا کام پرس وقتی تنان دبی ام بین چوله پالتن یا سو پاله وکی ناجی هنل واندرا نه مال دا دخالته کام مال دا نه بو کام مال ها مال هي مال ملت هي مال تمام مو قيد بتشولي نه چوله نه ابي ديوار ليد كي واخد بويا غيد كي نوسا كان مثلا من عمله دخلته تمام كم سلا خدي اجي نون يدمي ابا يدمي مثلا حرمته يقدم بله كم سلا برس ان شاء الله مالي جد مال دانه امشي بتاعي مدكه بله هيا مقعد سيدا سوال كنت كاخيرك مره كذي كم سلا بيجا ان شاء الله اما تاخذ بنت خير خوشيده سيدا قول مجاس بي وياخذ المجدنا مرز sürekli براسي مور فهم كر قل هو الله قل اعوذ بالله بالناس فلق مره بخوين شواي كان دائما يعني كسر كيف براسي برس من فهم نك يعني هرقاب عجب هالسلسله هب پیغمبر علیه السلام دبی tabi پیغمبر ویکر bu emir ser ashabiyetini İza büyük bir emir vil peşkilmiş ki debê daim kîja suret xwe duyda ila surete qul huvallahu ehad xwe ja ashabiyek duyulmiş ki hatta peygamber şikayete vikirin ku mesela kîja sureti bixwanda ila duyda surete qul huvallahu ehad tam peygamber got teçmasan go ya rasul zu surete ihlas ihlas yani halis خدا یکی بتنه ولم يكن له كفوا احد benzeri yuten peygamber gotuşki nave. Yani yeki hatta Fatiha bkhana du Fatiha da Suudi zaman Suudi olarak ara Fatiha bkhayne. Böyle çok Suudi ki daim nizam ama daim mesela Kulazül Felak Kulazül Nas sıra Seyda Go dedi ki izleyicim Türkçe söz ben taksicilik yapıyorum. Normalde taksimetre görünüyor orada. 14 lira taksimetre yazdı. Muhtemelen bu turistler de biliyor bu işi. Evet. Taksimetre var olduğunu yani geziciler. Diyor bana 200 lira verdi, tenkü dedi, indi gitti. Acaba diyor bu para bana halal mı değil mi? Şimdi eğer o vermişse, o almamış, istememişse onun için halaldir. Lakin eğer bu adam biliyorsa ki bu adam belki yanlış yapmış, haberi olmamış, ona söylemesi lazımdı. Ama turistler çoğuları mesela paraları çoktur. Belki mesela normal olarak ben söyleyeyim herhalde yani bir iyilik olsun diye vermiş olabilir diyorsunuz. Bir şey olmaz. Seyda hem her nabere var havale medbejin. Tamaşava nece piş nabere ki inşallah 5 adaviye hem mervebin. Tamaşava nece piş nabere hem mervene. Seyda izleyicimiz demiş ki kadın tavaf anında hayızlı olursa acaba hayıza girerse ne yapması lazım? Evet, şimdi tavaf namaz gibidir. Evet. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve tavafu huve salatu. Tavaf aynı namaz, lakin insan yiyebilir, konuşabilir, farkı budur. Nasıl abdestsiz namaz kılınmaz? Yani bir kadın hayızlara girdikten sonra o da abdestsizdir, tavaf yapamaz. Hemen tavafdan çıkacak. Temiz olduktan sonra tavaf yapar. Kazası yapar. Hatta mesela İbn-i Teymiye bazı alimler eğer mesela uzak memlekette olsa o arkadaşları gidiyorsa o da mesela mecburi olarak orada tek kalamaz. Diyorlar mesela İbn-i Teymiye'ye göre diyor bir deve bazıları bir koç keser o iyice kendini bağlar o şekilde tavaf eder diyenler vardı. Yalnız eğer zaman varsa fırsat varsa yani bir kadın mesela bir insan abdestsiz tavaf yani yapamaz. farz tavası yapmasaydı o gitmesi gerekiyorsa memleketine. Şimdi mesela böyle fetva vermişler. İyice kendini bağlar, kan mani falan yere düşmesin. O mesela kefaret olarak ya bir deve, bazıları bir koç keser, o şekilde tavaf eder, ondan kabul olunur. Yoksa zaman varsa mutlaka tavafını yapacak. Mutlaka sabır edecek. Hazreti Ayşe aynı öyle oluyor. Peygamber Aleyhisselam onu şey etmiyor, tavaf etmiyor, ta temizledikten sonra tavaf ediyor. Bele, selam salam, zahib telefonu men ammanji bugün. Merdin kerem kem khairatın. Merdin. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Negi tezuna khabigre o kerem ke.
Abi Kerem ke. midye helal yoksa haram mı? Çe? Midye helal yoksa haram mı? Midye ne olsa? Heh. Kan mesela pırsın inşallah. Ama hadi Midye helal yoksa haram mı? هات طعمه اما سيدا برسن اما هات خدي بين خيري خوشيده İstanbul كلام كم خيراتن İstanbul İşaret telefonuma da psikolojik he ya cita maşavane meş khatet kevin. Sen dedi ki bankada kasa kiralamak caiz midir? Kasayı kiralasın Şimdi eğer kiralama ise caizdir. Yani faizi bankadan da. Yani orada bir kasa varsa, adam parasını oraya koysa, kreditini alsa, o mesela onun ücreti verirse bu caizdir. Yani mesela faizle para bankaya koymak da 1000 kat iyidir. Böyle. Size go pale ben zlam dara iş khora iş ji kariyo hiç dara ura. O pale te malet şoğlat khabete. Mecbur ki khabete ji lazım kharnay bedan, nani bedan, çaya bedan, avay bedan. Ya da biz bir kariyo dikim zlamem evayete de gayet bet hizmeta palet ki. Çavat ki. Hizmeta vit ki. Ha. Non de çay de malet şoğla ya. Diyor ben diyorlar ki bahçe çeydi ki. Evet. O da malet tabi bu ke zalo kane gede hene. Ne bir gelo çay. Anatstani ev pala, hizmeta pala ya meyvane ya işa. Yani böyle de tekin lakin pala ziyade be zahmeti bir roy ziyade birek ne ke kare nake. İşte vakti khayra khub ke tabi kısmında malavit ki işe merik biraz khayra çıkmadı ki malum mesela bu ki ali kariya yapkın mali da ve çete belki çünkü zorluk zira çede yoksa illa göre o hizmet bekirinci misafirlere. Ağız işçi de ha. Ana işçi ali ağırcı pale. Yani işçi var hani. Ben de havşe bakçı şoğlu. Eri. Zramı da işe hoş khore. Bir de hizmet etki. Bir de kavi. Yani khorun morne van. Khorne van ki çay van de. Ana pire tabi dibira yani vakti pirek tane ba mirara göre ev. Senin ne? Gode hani zaro kane bu ke. Khayra khub ke kare. Gezlan ve çimat ki demek. İçmana ki ze palayuniyle. Yani demek bir hakkı zlam gene zlam bu çağı. Yani göre ev yani. Yani ana mesela meri göre zlam var. Mesela tabi kıdayı palara bazar tıkın. Mesela khornata aydete ya aydeme. Aydıkın ayde fark ya. Ayde malayı be pirek mecbur eve inki bikin. Vakti pirek nasıl hakkı mera yapkin. Ektinayı ne ki pirek adı içmattı ki evi ki bikin. Haksız evuş. Yani haksız ki. Böyle size müsaade ve bedahab telefonum hene aman bigrin. Diyarbakır kerem kavim khairatın. Selamun aleyküm Seyda. Aleyküm selam. Seyda'yı mübaşın inşallah. Hamş kodara önce başın. Hadi inşallah bir biraz sever adım inşallah. Estağfurullah. Seyda'yı bu metamı nekhoş l'ardiye. Kuda şifa khayr evde. O ija Kuda işte razı be. İja mesela nimiya khod dike var ija hab davej sabahı khawi serisbe nimiya sbe nak devamlı qaza dike. Dibe az gej dibim. O fakat nimiya khonatını dike o serisbe nikar bu devamlı qaza dike. Acaba bu Seyda'yı daimi tkhawd bi yani ranabe. Yani razı ولا dert lavabo etti o dışa dikev navcı rahat keve. Kam mesela pırsın inşallah. Yani bu habet dibe de kam dara. O nimiya sbe devamlı qazat kim fakat nimiya khonatını dika. Van çar vakti nadkele böyle asbe daima qazat. Asbe qazat ka Seyda'yı. Kam mesela pırsın inşallah. Hadi jwar razı be. Ama hadi bin khayr khoşide. Allah khayr. Ser şaba. Ağrıya kelam kavim khairatın. Ağrı. Selam aleyküm Sayda. Aleyküm selam. Sayda ava rujgo ya sad mübarek megu am bagrin nagrin çkori dwe. Rojya. Ari ya mevludi. Ha mevludi. Ari Rabi'el evveli yani. Dozi Rabi'el evveli. Sayda ava Kur'an am ختم مخرة دانية تلازوني از قرآن ختم دكم زرارة هاتنه. Takip gitti televizyonda. أدخل هم تشكيلة تلازوني أدخل بي ختم دخونم. تمام القرآن التلفزيون ده بدك نوري. يا برخو. دخوني أجي خورا عين بير دخونم. بي ختم دخونم. دهندري خود دخوني. تمام كامل سيد. أري عين بير دخونم. تيجي دخوني كامل سيد برسن إن شاء الله. أري ده خاطر. أما تاخد بين خير وخشيده. ساشابا ساشابا. سيدكم مدي حلال يا حرامه. Midye mezhebi İmam-ı Hanifi'de harama
Ama mezhebi dini tabi de helal. Helal. Hanifi tane haram. Hanifi de bir haram. Bale sede go nakhwaşe metamın ilacı da vece mecas bi daimi kazat ki. Begelo çay. Ana kud khawda mine ya bayılmış ve bayılimine behis mine yani evyane mazerete zranake. Lakin şiyar ve rabe her tuvaleti mesadid ve dişe la obayuti ve çağ şiyar ve diyaktiya gelmeyecek. Bale. Sede go mevludi me roji be mevlda iladat peygamber Rabi awale mehi dozdi. Gelo çay. Ana de mevludi da roja mevlida roji girtin tenne. İslam'da peygamberi mevlid teşvik nekiriyor. Malum Peygamber Aleyhisselam ve roy dişema roji digir. O ibare inyaje persiyan rısat çima van roja proji digir kusar roja dişemi Peygamber Aleyhisselam evro ezvel dime. Dime Peygamber Aleyhisselam bir nevi roy vilayet akı şu kadar ibadet kiriye ev bir nevi kutlama ya şükriye kadar o hem yüzde evro Peygamber izmana nazil biye. Yani Peygamberi roja dişemeyiz Peygamber atıyor. Zberi Peygamber Aleyhisselam gibi şükür yani dozer abi ay kurasti çikebe düşemebi karın roji. Yani düşemi karın diyor ne ögübe mesela hususi dozer abi öyle roji ki var tne. Ben Seyda. Seyda go Kur'an'ı dedi Kur'an'ı xey hoş Kur'an'a baş neze ser vakti. Dibil televizyon medet kim o asperji Kur'an'a xeyr inşallah. Xeyr abi aynı. Seyda pırsa ki bir daha pırsın. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Bitcoin caiz mi acaba? Bir diğer ismi yani sanal para. Sanal paradır Bitcoin. Şimdi caiz bu mi değil mi? Bitcoin malum bir zaman çok ravaca girdi. Çok şöhret aldı. Hatta o zaman da bizde bir güvencesi olmadığı için yani bunun caiz değildir. Yani caiz bu sefer yani mesela bu şekil. Peygamber Aleyhisselam meçhul olan şeylerin alışverişini men etmiş. Yani şimdi bu Bitcoin çok insanlar büyük bir kar ettiler. Bir zaman çok parladı. Büyük bir kar bir para kazandılar. Bazılarının elinde de kaldı toprak gibi oldu. Hemen şey oldu. Yani çok zarar ettiler. Yani şimdi bu Bitcoin'in bir devlet güvencesi yoktur. Hangi bir devlet onun için güvence vermemiş. Herhangi bir banka mesela onun için güvence yani mesuliyeti kabul etmediği için tehlikeli bir şeydir. Tehlikeli şeylerden insan kaçmalıdır. Yani şimdi bu Bitcoin herhalde şimdi çok düşmüş şeysi. Yani piyasada pek konuşulmuyor. Eskiden çok konuşuluyor. Bir zaman çok yani şey oldu. Değer kazanıyordu. Değer kazandı. Birçok insanlara çok kar ettiler. Sonra bazı insanlar zarar ettiler. Yani şimdi mesela bu güvencesi olmayan bir şey en az tehlikedir. Allah-u Teala diyor وَلَا تُلْقُ بِيَيْدِكُمْ لَا tehlike. Siz elinizle kendilerinizi tehlikeye atmayın. Bale selam salam bir daha telefonu mehna maji bugün ayeke min jivane kremkem khairatın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yayınlar bakir be inşallah. Selam Seyyid Arabicim. Kudaca razı be kremke. Mehmet hocam bir sorumuz olacaktı müsaadeniz varsa. Buyurun. Benim babam eskiden inşaatta çalışıyordu. Şu an yaşı 45-50'ye falan geliyor. Evet. Emekli olması için günleri eksiktir. Bunu para karşılığını para yatırıp babam emekli olması için günleri dolup emekli olursa bunun fetvası Seyyid'e nasıl verecek acaba? Yani devlet ona öyle bir hakkı mı tanıyor? Yani şu anda var. Para karşılığında para yatırdığın zaman Seyyid'e devlet buna gün verir ve bu gün doğduktan sonra emekli olur Seyyid'e. Tamam, evet. Bir sorum daha olacaktı müsaadeniz varsa. Buyurun. Ben şiir yazıyorum kaç yıldır. Bazen dünyevi oluyor, bazen uhrevi oluyor. Son yıllarda tamamıyla dünyeviden kopup ahirete doğru güzel şeyler yazıyorum. Şiir kitaplar çıkarttım. Bunun için yani Seyyid'e nasıl bir fetva verir acaba? Şiir yazmak. Bu eski hatalardan yeni hatalar dönüşümün şey olur mu acaba? Kefareti olur mu? Evet Seyyid'e. Soralım Seyyid'e inşallah. Seyyid'e selam söyle inşallah. Allah siz de Allah'a emanet olunuz. Eskişehir'e Keremköy Khairatın. Eskişehir. Bravo خالد صاحب باشه همش خدا کا دنگی تلویزیون خود اینه bravo صاحب باشه دنگی تلویزیون اینه صاحب کرم که بقول عندك ده الجمعة بقول ده الجمعة عم لقى آخر بيت أري
وجبان خبرت قاعدين ناك خبرت قاعدين ناك أري kaça var? Kamisi de yaparsın inşallah. Ama te xude bin xeyri xoşiyede. Seyde izleyicimiz dedi ki benim babam iş çantlara çalışmış, emekli olması mümkündür. Tabi devlet diyor emekli olman için de işte bazı günler eksiktir. O günleri doldurmanız lazım. Evet. Acaba biz doldursak o günleri caiz mi değil? O caiz. Yani o eski hakkını kaybetmemek için yani bu kalan günleri için mesela para verebilir. Emekli olmak için caiz. Hakkını kaybetmemek için. Böyle. Size dedi ki ben eskiden cahili şiirler yazıyorum. Şimdi tamamen onları bırakmışım. Ne yapıyorsunuz? Cahili şiirler, şiir. Ha, cahili, evet. Şu anda onları bırakmışım işte ahiret veyahut ilahi şeklinde şiir yazıyorum. Evet. Diyor acaba bu geçmişe yazdığım şiirlerin kefareti olur mu? Şimdi kefaret zaten tövbe etse kefareti olur. Pişmanlık gösterse tayyibune zembi kemen lazım böyle. Peygamber diyor günahlardan tövbe eden sanki o günahları yapmamış gibi. Bu ilahi olan şeyleri yazması zaten yeni bir sevap ona kazandırıyor yani. Size bu amdarın cümleyi temaşaverimiz eski şey geriye. İcammelle elmece niro nakedi bir kaça ev ya. Elmece niroş kutune. Yani cümleyi de ana peygamberimiz elmece cümleyi bir miskini nekiriye. روزه 5 میزی 6 میزتن دو وقت کی دا دل میتر نیتم چارخ میزا فرضا نیرو نیتم درک علمجا فرضا خطبه دو فرض وقت کی دا هنه yani çünkü ana millet kirna adet vi limeja nivro pişi cemaat şki usatına peygamberime nekriye ashabiye nekriye Hazreti Ebu Bekir Ömer Osman nekriye tabiine nekriye İmam Hanifi Şafii Hanbeli Maliki nekrine yani millet bu tavadiyorlar halbuki çki zedel meşki zedel meş rukun ki rukni İslamiye direk adını İslam merkel meşki zedel böyle selam mesela ve dahab telefonu mehna maj begiriniz Diyarbakır kelamkum khiratın Alo. Kelamke. Hocam merhaba. Merhaba kelamke. Başsın Selamet. Elhamdülillah unji başın. Kudeşler azibe. Valla sevak gidiyam ebu juvara da hocam. Kabra perse. Abi. Alo. Kelamke. Nefes. Bira lavuk beje. Evet. Babi gada azübe askera xsanat. Ere. Askera xsanat ya sal ki de bir haber nadi. Askera haber nadi. Çima da haber? مثلا شيء خذ عبيدنا الشعبي واد مسافة ناقم. ere. وإيش بيرا قسنا يا ساكي بيرا جمرة بنينا بنينا. Paradda ana. Mgo ana mesrafa mali de نعم مسافة مالية أم ذكرها. Yani mesrafi evde para. نعم ونادي يعني أم مسافة ذكرها. إيه مثلا. تشكتي. يعني ما يخرجوا ما عايزي ذكرها. تشخور عايد كي أوج مسافة ناكه. نعم ناكه أم ذكرها. قدا ذكرها. أنا قدرت كده براش كتني قدا. جبابي خلاص دينن. يا أزمة ما نعم أبداينا. أري يعني ها وجاب جهله. ونو. نعم جاب نجي. حتى ما نعم أبدا تبع ذكر مسافة تبع. إذا كان مسيرة برسين إن شاء الله. تشكي مرة ببيجا مثلا مش مرة أقول هاي كاغو داري كي سيدا تشكي بيجا إن شاء الله. أما تاخذي بين خير ميردين كلامكم بخيراتن. ميردين كلامك. Alo, selam aleyküm. Aleyküm selam. Seydayım mesela insan tazi... Seydayım denkti? Başlayın maşallah, kelamke. İnsan tazi desmez bigre acaba kare bu desmez biki yana. Ka mesela pırsın inşallah. Vakit pırsı da hebun. Na. Ama te xude bin de xeyr xoşide inşallah. Avanajı telefonu me işev edaviye bun. Seda go bave gada en havra xabanan sarkiye. Dedim go çma ma xabanan go pravi ser çave min o djuro de emjadu gaydine per xabanan ve günahetune. Valla günahe bahsiye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam de pireki.
حتی میری اسلام جه راضی نیم به خدای جه راضی نیه نینه یعنی پیره که میری جه راضی به او بمره فرض خود جیبینه خدای جه راضی حتی پیغمبر علیه السلام پیره کی به اسلام میره مال داره یا به اسلام هر جی کی و ایزن جه نخوزه حتی بره ملکت خدا لی نفراد کرد به خزبه خدا لطبه جبروی هایی انسانیت داد انسان دا تکس وقت میرو پیره که احتیاجاوان به سایگی سوگی به صلحه به بارشه حتی خدا در قرآن کریم دا به اساس صلح نامین و پیره که میراد که مساطعی جانب هفت کبن دیگه هف بردن جا خدا عز و جل لدبه حکم که جالی میر یک جالی پیره که بکبن نابین آوان این یرید اصلاحا یوفق الله بینهما اگر غایوان صلح به خود تعالی توفیق آمده اوی صلحی چیکن ادبه و صلح خیر که صلح بکر دا بین خدا دا خیر لیه یعنی آن مثلا انسان که دنیا تبنی ارتیایی بکل دروا طبیعت انسان دگش کن نوک پیرکه المال نرتیب که پیرا خبر نده یعنی آن مثلا صبر میر پیرکه ته یا پیرکه میر برای قضیه گربه خواب که پیر خبر ده وقتی میر خبر نه گناه که خبر ده وقتی نه و پی گناه کار ده یعنی وقتی میر خبر نه که بسی گم میرسید که بسی یعنی و مثلا میر وقت طبیعی حق و حقوق تشتی لازمی شما اینجا لازم مجبور بده اوجی مجبور کنه ده حتی پیرک به دزیج کرد جیبه ویدرخه جوتسی مجبوری ایمال کنه ده اینجا بروی هوای گره مثلا دور ده yani ev dünya hani geçici bemre icat tabii ahiretici وقتی نکاح هفدا بمرن اون رفیقی هوی آخرتی نه یعنی این چهار نرتی هفت کنم سیده پرسد داویه تعزی مرا دشمش بگیره مرا کار پیلمش بگیره مرا کارلمش که لیکن تعزی دزمش گرتن مکروه demek وقتی بانیو ده بگیره zarar ناکه چشکی نابه کراهته tabii وکینی چونکه دبانیو دادی tabii ev zikrene dبانیو da mervan zikran kar be كارب كمثلا بيشي دزمي زكرين بري دزمي جاوزي بسم الله هنا يعني كار المشكله بين تعزي قلت لنا سيده مالتا به خودش راضي بين اسمعين خدا جو راضي ان شاء الله تماشاگان احجام هاتن دایا برنامه های هفته که نبینید خیر و خوشید اما خود سبحان رب العالمین خدای تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته